Usambut Menteri Rangba Kajalau ba Prestun Tensong ringkat ke MDC jong kanongshken ke Kongres Kharpuri hagasngi satjan kilalet ban play ba ya ke ying dorbar jong ke dorbar shnong nongshken kabelatai hakajinglut kabelakot syaka sausan lak tingka lingba ke scheme Special Rural Work Program SRWP. Ladon lang hagani kesngi naduk ki klik nong sinsyar bat ki riurang ba jong kathan nalor ki nong shong shnong ki nong hikai bat ki kena skul. Ukongsan ubadai ru akajuk kapor UMLA kathan habakren hakajing yalang uloong baka ying dorbar kadai ka ying kentang ban sandur ya ka shnong kathau kumta kum unong mikmat usngau kemen ban yok pli ka ka ying baka shnong kan penon kam na kapor syakapor. Ula ai ru kaburam ya ki trai jaka ki pla ai sngob hai ya ka jaka bantai ya ka ni ka ying shnong bat uloong ru baka dailing ba ka jing trai borba jong rang ba shnong baka kam kalalong ka basiso. Karbana kaliang ke MDC kalaong banang ni syakmat kathan kandang yok kambun syusyu ke jingkerku ling baki kampenroy. Syusyu kalaong bamaka kum ke MDC bat ba prestun kumu MLA kathan kinyai beteng ban ai ke ketika mon ke ketika diang hapok ke senang katha. Tiga baan si MDC. Long live MDC. Long live MDC. Long live.
Dia akan diklimat kepada ngatli yang akan dikaji berbar yang presiden yang diperlukan dan menguatkan yang dibuat dengan kementerian gumba ketika ini dengan berjumlah jadi senang mengstep di dalam Ada